Sa ating busar-sar chuminggo na VTFM Facebook Live kana VTFM YouTube channel na puno da mga tumbo kiku chiku kina na kaukaw mga internet o sa mga na VTFM Facebook Live kana VTFM YouTube channel ni sambulo binaka na pinanumi na sere nakanga mo na ka pa ko binaka tamen na rungo din na adamundo nindo pinanumi ko na sere scroll sumba na comments ga imbito to may kina na yada ni vono iko sara-sara chiku may kinangori watakin na lima na yada mera na numiani en sere Kotali ni bola talama indo tal naka. Pola nga ma yada nga ni vanua, iko sarabi uchi kumeki na gori, gai pola sombu, lima na yada, mera na numia ni na sere. Nimbula binang na doba kaulori, nrebe ni taxi, nrebe ni minibus, nrebe ni basi, o ni sabi uso chiku bira na sa suku chiku na job, era sangai chiku itakataka, en nangkai chiku itakataka, ngai chiku kibale. En ay kabi ni ko sa suku chiku na job, sa bako nini binaka, en ngai lesu kibale. Nimbula binakatalanga na sa toso chugumingori na yan rambongi na vivo no iso ni takataka security guard nimbula binaka na mayan rambongi rambongi dai duangan nang kere-kere gai share takati ko na video ngo share taka na video ver na mo friends mera sara-sara talanga mai Domono tu tutok ramata sere na paradise rutsen nanto na servo
Arto katona en lomani ang bakengo sa fo bekenda rosang bulu kabana meniti melli mana kaloko sa tiku non dobene no mena sa VTFM sur na melo na bom bulu tuere na kabini ko be enele koto la kemba mengana no mena serengoro iletia se Roma bilde ke Andrea Rocco Eka mai na Corvo Town mai te lebu ni singa bulu bena ka melli na lebu sa bom bulu tuere na kabini ko mai Brisbane mengana no mitsuko melli na lebu ronu ni o litio ethylene ke melli junior bulu bena ka Rocco Vion galida badi tata wiru wiru chikona lomani korturanga le wisuba na venkara beber na leuni bono era sa suku chikona job roko vio ngalida bolo bena ka ulai natawake lesu lesu chiko I nailuma I ra ulai SB o kia ke namba bonu ni bena tal tukane be Tina Tabling bolo bena ka oba semasar chiko mai Port Vila mai Vanuatu bonu ni bena tal tukane be Alice Liku mai ove ambau taile bolo bena ka Wise o Queenie wata ke tevita ke taina sa va ka tutene na bonu ni bena ka lebo en e kabendai na be to kuri bena ka Total Energy Service Station official energy partner of the Fijian Roa. Mbula bena ka Oscar umu umulobo rombula ngonei ono ni bena ka tsukani na ka vini ko sama cuma melau toka se venga na bono o sara sara tu mai kena gore Oscar umu umulobo sambolo bena ka mai tau
Pinakan na po kami pinaktal chubo lebu na bito ko ni pinakan ni Total Energies official energy partner of the Fijian Room. Mula pinaka Oscar Umu Lobo. Mula na mga sara-sara chikumikin ko may tao sa bakon ni pinakatuan ni na yung wasan ng ono nindo mga tunang karabi ni tapi mana sa nang gore. Mula pinaka man sa umitawake bebo teti ko na ser katar mo gore tapalenggo besinta Mr. Elias Sotonga keno no ngone leongo nga isawani. Pinawali sara na siya chikumay man sa umitawake mai sawani ana ka bina ko mula bina ka kose ni wanga bitu ni mula bina ka sa bina ka bina sa musar chuk mai Auckland mai New Zealand ana ka bina ko kose ni wanga bitu kila ni rere mbatam pata chuk na burubura ana sa ni bonongori mula bina ka jungle novel mula mala ka over kalau ngoto chuk na bengrabi ino ke vola suka na volo road na bua mengene no michuk mo mados o kini manu manu ni dangi kami ni li wondreu waisake ratu wataki ino kivi mula bina ka lewaya rakai ana bina ka kalau ngoto chukuna bengrabi sulia sintingi taki mbulo bina ka mike ngonga na rere mengene no michukuma olaisane ke misireki mai soso na viti mai na yatu sa mbulo bina ka tamai mere mei na ivudini ngango mengai no michukuna ser katarabangori berto ke sara na lewni koro ke sara na ivudini mai na ita sere tandu lala lutu diri dolbena mata ilaitia kikau mbula ngonga wen bokasi suku chunga ngona jobs tools ngango bakon ni bina kachugani ana kabini ko ala nieta never vitawa raki mai na lomene sana orang menga nonumi mata mai susana ala nieta salomen domowai isei ke ira na lesu chukuma na picnic ana kabini ko sa bakon ni bina kachugani nimbulo bina ka yan rabina ka mana lomoni koro bakaturanga mai vitawa raki mai ra
Pinakanafongan ito mong rautale na vetamani may mavana vanong balavumana ito la rosa base to my Brisbane, my Australia. Bale koroi vatake na lubiana o tumunduro langata chikondo na serre makawaya langata talanga olai sa bula korro na italno membale tiko na rosi ni waisa. Sa voi tini na miniti me lima na kaloko and VTFM. Pinakan Vito ko pinakan Total Energy Service Station official energy partner of the Fijian Rua ona mo molo tuan ve tandu lala lutu diri tolo pina mata ele ti kikau mbulango nga woni bokasi suku chunga ngono jobs tools ngango na ba ni pina katukan ve ala nieta never vitawa rake mai rayan rapinaka Susana ala nieta San Lomen tomo mai ise keira na lesu komai na picnic mbulo pina lewa ili vuvanua Bakon ni pinaka chuka ni pinaka mali na baka sangka chukango keto baka sangka chukango moji o ili o Francis ka beno ni mitu kani ngori main reketi wailevu ist mula pinaka poni fate malorua rompula pinaka bakon ni pinaka tal chuka ni be akari para manu pinaka wale pina sara chuka mai na koroi bau mai tele mula pinaka rotini ratu ni vaki lele dolo pina Enrico Naiveli mula pinaka mai ke na Vuna District School etaveuni megana numi matamai serri matau yavu Lario Naiveli Tomasi Tiko wata kei vechi kei Rico rauteia sachiko e lomani mai i vatuwiri mbula benaka lewaya rakai kera chiko na sera katara mangana numi chiko meke no sala o dida ke inise Carolina Vunawa mbula benaka sema chiko ni Cunningham and kabina kaniko mangana numi matamai na sera ngoro Carolina Vunawa Carolina Tonoyasa ke Salome Femia tupo mbula benaka talanga Solomon Mbola Solomon Mbole na puno da mga ni sama chuma kina ana kabe ba ni pinakani ko saba ko tito ni na mga nuni pinakalebo pinawale mo na sar chuma na VTFM Facebook live kana VTFM YouTube channel pe kemo ni talaga na porong chuma mo na namuni radio ana VTFM 92.2 FM sergo mo na namuni Saboy ono na miniti me lima na kalok. Sana dapat talike na nanda ve ready to go na VTFM Facebook live.